EPS Teleclass. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. grade 4 ಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಮೇದುಗೆ ಟೆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫೀಸ್ ತೆ ಹುರಿಯಾ ಕುದಿನ ಮರ್ಹಬಾ ಮೇದುಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಟೆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಕ್ವಸ್ ಬದರ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಇಫಾಸ ಕೊಬ ಕುದಿ ಕೀನತಿ ಕುದಿನ ಹಾಲು ಸೊ ಮೇದು ಕೊನತಿ ಹುರಿಯಾ ಕುದಿನ ಹಾಲು ಸ್ವರ ರಂಗವಾನಕ ಕೊಬ ಕುದಿಂಗೆ ಕೇವುಮ ಕಂದತ ಕುರಿಯದೇತೆ ಬರಂಗಳ ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಹುರಿಯಾ ಕುದಿಂಗೆ ಕೇವುಮ ಕಂದತ ವೆಸ್ ಬರಾಬರ ಕುರಿಯದ ಆದಿ ಸೌಫಾ ಕುರಂಗೆ ಅಮೇದಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಟೆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ ಹರಮೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾನಿ ಆ ಫಿಲಾವಳೆ ಫಿಲಾವಳ ಫೆಶುಮ ಕುರಿ ಹುರಿಯಾ ಕುದಿನ ಸುಳೆ ದುಆ ಕಿಯಾಲಮ ರಬ್ಬಿ ಶ್ರಹ್ ಲೀ ಸದ್ರಿ ವಯಸ್ಸಿರ್ ಲೀ ಅಮ್ರಿ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ಹುರಿಯಾ ಕುದಿನ ವೆಸ್ ಮೇದಗೆ ಫಿಲಾವಳ ಮರ್ಹಬಾ ಅಮೇದಗೆ ಫಿಲಾವಳ ಫೆಶುಮ ಕುರಿ ಹುರಿಯಾ ಕುದಿನ ವೆಸ್ so kolla detin suwalige jawab avidi hete inge ero me dharamike filawul mi inge tani prathama suwalaka so kolla menwa suwalaki tikudinge kurimachan ur tikudinna miha ko ajab kurwane kame feniche kamuga waninama kina tikudina wani waran haram wanido haram kuruna ade khilaf kame tikudina feniche kamuga waninama tikudin wara ekame hoda none wara bala hipa eno mige kurinti kudinen eveswaraka ngifa veta Allah subhanahu wa ta'ala insanunge terem bayaka mikahala aadya khilaf atatake takwa pawaka mashallah mikudin huriya kudinna bese benge wara aadya khilaf and kom bekalunnak none kom bayakan ekala aadya khilaf andatake mi Allah subhanahu wa ta'ala minwar korawani warana rasul bekalunna no thanabi bekalunna do ehem bima e bekalunna e kurimati kurwa none Allah subhanahu wa ta'ala dakkawa andatake mi ken konname mashallah mujizai en amiyad armenge filawalaki mujizai amiyadge filawalge tafsila dimu kurin ura hakodun ole mete tikudin das qurani kom beto balalama do mete tikudin das qurani mujizate ki ko bakama mujizatuga furihama wanje he kandate ki ko bakama mujizatuge beenuma adi bay rasul bekaluna devwa fawa mujizate ki ko baka mete tikudin mulukudinna mewani mujizate ki ko bakama mujizatuga furihama wanje he kandataka mujizatuge beenuma bay rasul bekona devwa fawa mujizata wakiko bunedi deve masekketa furihama kurumu amiha hisabu meduge filawala ibaralan konkujjaka ingeni mujizate ki ko baka nuni mujizate bunima sifawani kon echekka wara rangol bay kudin jawab avede tafatu kandatake do ingeresi moj aharam miharu mika mujizate bunam wegen kike bunani miracles mehen ki adu hanta emar medu mi palalani mujizate ki ko baka furattama sami balani mujizatuge lugavi mane ki ei chegge bahuge mana nge and mujizatuge lugavi mane ki ei nukuledu kamaka mihaku nukuledun terike honakam gawaninama bunevene mujizatike nge gamai bahuge gotun kiyagoi istilahi mana miya tafatu nge em istilahi mana ga monnani rasulunna nabi bekalunge teduwerikan hama kuruma gotun e bekalunge eppul matin
main Allah faalu kurawa eya effada ecche genomu kuladanaka libigen nuwa aadaya khilafu komme kame inge ema pahuge maanaya istilahi maanaya tafatuge meda maygand ekkamaki mi nukuladun tarika mi annani kombeka aadage insanunna ei kivvege rasulunnai nabibe kalunge tedurikan haamu kuruma gotun takkawafa aada khilaf kandattaka mi annani do ekam bayan kuraba kit qur'anuga main Allah wahi kurawafa wani hama kashawan timan ilahu faalu bayamagenwa ayattake kalefaana baawale bime fasiqun num bayako eka kafirin nuanete sutul baqara ge nodihe nuwana ayatuga Allah wahi kurawafa mewani bayamagenwa none ayattake ayattam mitanu kit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala mu'jiza mi bas penu nukurabwa keneswani ayattake nge ayateke ei tafatu kandata wahaka ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafatu kandateke baawalawa fawane kama ade kantatta qabul nukurani fasiqu nedo nge ela ebe kauna mu'jiza devvairu efada mu'jizatin ebis farataka nugenevene kama konja sawafawe nge mu'jizatin Allah subhanahu wa ta'ala dakkawafkam goninam Allah subhanahu wa ta'ala konja sawafa wane ekamen ihen aadage insanaka nukurevene ka nge hamegata rasulunna nabibe kana debba mu'jizatan dekol hoduma emmeha mistaku nukule digamman bay rasul be kana em mu'jizata vore gina mu'jiza debba faave armak filalu gadin fahu baga harmek kumasorake balalana bay be rasul be kana debba faava mu'jizata nge emme bodu mu'jizai devi muhammadun sallallahu alaihi wasallam ei aharamenna meharas fennam miyoi mu'jizate ei kiriti qur'an nge efada qur'ane nota suratin ebisme ka nugenevene kaman elahwani konja sawaf challenge ko fawe Allah subhanahu wa ta'ala kitu qur'anuga mifada surate nota qur'anuga ayate ves nugenevene ka kam bayan koraba Allah subhanahu wa ta'ala suratul isra ge addiha awwanatuga wahi korwa fawani kalega faanu vidalu washe hamakashawru me qur'ana effada ecche genoma insina jinnin evvinamaves eya effada echen eronaka nugenevenete eurenge ebbeku anebbeka waagiverin kamuga vi namaves me emma meti Allah subhanahu wa ta'ala challenge kurawafa insina jinnin evvias preet qur'ana effada ecche nugenevenek sutul huduge terawanatuga Allah wahi kurawafa wani nuwata ekalefaanu amilefulan heddeve ayateke kaman euren bunani heyye kalefaanu vidalu washe fahe amilleyan hadafawa ekala diha sure tiyaba mihun genes balashe ay tiyaba mihun tedwerin kamuga wani nama Allah fiyawa tiyaba mihuna kuladana viha bayaka nikan gowa genes balashe hadis Allah wahi kurwa famewani baqara sura 3 timan ilahu alaya ebahi Muhammad gafana timan ilahu baawalevi echka medu ebahi qur'ana medu tiyaba mihun shakke kamuga waninama fay tiyaba mihun ega wafada surate nikan genes balashe adi tiyaba mihun tedwerin kamuga waninama Allah fiyawa tiyaba mihun nasu dene ehi terin tibinama eurenna nikan gowa genes balashe emi bayan kuremunu komme ateka sallallahu subhanahu wa ta'ala wahi kurawa mewani migen ayate genes balashe tiyaba mihun kuladana kamuga waninama urihamen ekkollaf kamuga vias ema geneveneta migen ebbes emme ayate ebbes nugeneven do ema ete Allah subhanahu wa ta'ala challenge koffa nugenevene kama amihasa mi balani mu'jizatuga furihama wanjehe kantattaka nya aharmen aadage insanum ves kame kurakamuga waninama tikudinna nune tikudin kariga mihun bunane mikame miwanagoraka furihama wanjehe nei enu salaka filawul hadaru miwana kantatteke furihama wanjehe ne erunne kaamyabuwan amegota mu'jizate ves furihama miwani bakikahala kantatteken ega wakamuga waninama nge euten ilmu werin bay kantatten eburi faha kurawafa egen ekkamaki Allahge haduratun faaluwa kamaka wanjehe ne adage insanuka amillen kura kamen enwane mu'jizata kashe nge e wanjehe Allah subhanahu wa ta'ala ge haduratun faaluwa kamaka amegotan aadaya khilaf kamaka wanjehe ne adage imsalkan harmen men hurefa fenna kamen
enueda neha bodu kamaka kam mihun buna fane mu'jizateke nuwana nge e wanchen waran aadaya khilafu ehem mihaka kuran kuradana nuwawaruge udeti kamaka nge eya effada ecche genawman huriha makhluqu nukule difawa ecche kawanche hen nge misalaka kiyeta qur'anuka me kiyeta qur'anake mi effada ecchemi huriha makhluqun evvies mi nugeneven emma Allah subhanahu wa ta'ala challenge kurawani e insanuna note efadakame ehemme kan nukurevena kamuge yaqinkan ilaha wati nge rasul nota nabi bekalega epulmatin faaluwa kamaka wanche hen mer baifara aharame mehen uleru mihum bunane note video takum westi kudina fenege hingadane miracles se kiya fa hunna baikala ade khilaf kanka mihunge faratu note tantano fenegenda do e nuwane mu'jizata kashe fariga miheka hasa kame nuta ade khilaf kame Allah subhanahu wa ta'ala ge izna fulaikum vedana mihar ekamaku eyan aharame islam dienuga mikiyani karamate nge mu'jizata karamata ismi tafatu deche mu'jizate ki mi rasul bekalunge aipulu nuta nabi bekalunge aipulu faaluwa kandata karamate ki Allah subhanahu wa ta'ala lobodi gannawa kommes alaku alege fushon fenigen daane ade khilaf kanka nge ehma mi deeti waki kuran tikudinna inkenchene ehma miharu me zamanugo misalaka mihege fushon node tanakun ade khilaf kamme funes enwane mu'jizata kashe ewani karamata nge ade khilaf kandetta faalwa doserega hinga kama kannu misalaka qiyame wa wagutun qiyame duhuge hinga kandetta ekantetta nuwane ei mu'jizata kashe mu'jizata ka miwani am halatuga ovva fenna khasa kandetta nge misalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanuga am halatuga hutta ekalefana mi bay kandetta mi faal kurawan ehma e miwani mu'jizata ka nge akudi demmi balalani mu'jizatuge beenuma nge mu'jizata mi bawalawa maaganu peenuntaka mi balalani etun ek furtama kamaki mi rasulunna nabi bekalunge teduwerikan hama kurama komme rasule sadi nabi bekaleves dina gowalan fettomu e bekalege qawmuge mihun e bekaluku dogu kureba ehma e dogu kuram feshumun Allah subhanahu wa ta'ala e bekalunge gowalawa gowmege tedukan hama kuramataka tafatu mu'jizatan e bekaluna mi bawalawani ebe kalun Allah ge furihama ta'id wakan hama kurewuma nge ebe kalun dunu kurawakan ebe kalun ge gowalama ki furihama kantatakkan Allah subhanahu wa ta'ala ebe kalun eku wakan hama kurewuma mu'jizatan mi bawalawan ebe kalun ge risalatun hiki qaim kuramattaka ebe kalun mi risalati ki mi ebe kalun mistakunna geneste kantatta ema e kantattaka hekke gotuga Allah subhanahu wa ta'ala mi mu'jiza mi faal kurawan mistakun islam din qabul kurma awas kurma mewas tikudina faha gawana misalaka mihuka aada khilaf kamek kuri mihun tabawalen awassefa adi gina wasweba amegota Allah subhanahu wa ta'ala rasul bekalunge aipun mu'jizata faal kurum ebe kalunna tabawa mistakun eba ituruwe adi awassesweba ehma ekantata kuruma Allah subhanahu wa ta'ala mu'jiza mi faal kurawan anikama meti qiyamet duhu Allah ge darbaruga qafil fawa mistamga uzur dekkum bandu kurma ne hit qur'anuga Allah wahi kurawafane kafiru mistakun qiyamet duhu tafat uzurta dakkanikam ekam Allah subhanahu wa ta'ala heki eba dakkawa emistakunge gata rasulun fonuvikama ebekalun tafatu mu'jizataka tafat hekita dekkevikama ema e uzurta dekkum bandu kurawmataka Allah subhanahu wa ta'ala meti mu'jizata faal kurawafa nge ehma mi mu'jizai bawalumege maagandu peenuntaki nge adden somi balalani armen daskurinje bahataku tereng anibba rasul bekalunai mu'jizai nge Allah subhanahu wa ta'ala mistamge gata fonun huriha rasuluna shay nabi bekalunan ebayge zamanai tanai mihunnai adi halatan ekashena gotaka mu'jizata fonuwa febwe nge
egotum miyadu sa balalani Musa ge faana Isa ge faana adi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam devwa fawa bay mu'jiza ittaka ebbes kujja gengeta Musa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala kitam mu'jiza devvi kame kit Qur'anu ge ebave ekale faana devvi mu'jiza to adadu en kongujja kengeni Musa alayhi salam fonuvuni kaaku kumbege gaatakka wararangal bani Israel baagaga mihun gaata huri kaaku veriyaka wararangal Firaun do emma Allah subhanahu wa ta'ala Musa fan rasul kamanga fonuvi jabbar ilahikama dawwa kuri aniyaveri Firaunuge gaata etun ekale faana Allah subhanahu wa ta'ala dewa famoni nuwa mu'jizate Allah subhanahu wa ta'ala wahi korwa famani Isra suratuga sateke evvanatuga timang ilahu Musa ge faana faalu bayamegenwa nuwa aaye nota mu'jizai devvime em so miedu mi balalani mi ayatuga bayan ko fa nuwa mu'jizai teren bay kandataka atun hilaganu fennukutuma udukulaage vidavida hure nuura ekale faana eppuluga lawwa faawuma ekale faana devigen wa asakola udun manna adi salwa bawa lebuma adi ekale faana devunu emme mativere mu'jiza kamugawa ekale faana asakolo naga harufeka badal kurevu emi mu'jizata waha kitu Qur'anu gete tanegga Allah wahi kurawa fa bawe tikudin es surate gotuga balale vidane Toha suratuge haibwana ayatun 23 wana ayata demedu mi kantatta bayan ko dewa fa adi ege turabes warginat tantanuga Musa alayhi salam dewa fa mu'jizata wahaka bayan kurawa fa bawe den ni balalani Isa alayhi salam Isa ge faana kiwes main Allah subhanahu wa ta'ala banu Israel baagaga mihun gata fonu rasule ei banu Israel baagaga mihun gata fonu emme fahuge nabiyya main Allah ekale faana wes etan mu'jizata devvi egeterege himene bay kandataki baraspa jefawa mihun adi lofa mihunge gaga ekale faana appulu bisomu arangaluwu ekale faana go tuppuliru mistakuna mukhatab kon ekale faana ge ta tuppul emme tuppuliru damati kol gonnawa mistakuna mukhatab puriwa kitu Qur'anu ga bayan kurawa febave Allah ge dono fulaiku maruefawa mihun diruhuma mashin duunyen heddemu fohu e fumelewumu Qur'an aligen diuma udun kaaichehige sufarae bawalimu fada podete mu'jizat ke ekale faana bes devwa febave adi mige turabes tafat mu'jizat ke ekale faana devwa fawakan kitu Qur'anu ge tan ayatega Allah wahi kurawa febave ami hasabu sadakalana Musa alayhi salam adi Isa alayhi salam behekutum tayar kofa video clip So every Nabi, every Prophet of Allah came with something that was at the peak at that particular time, but he came with it on a much higher level that would prove that it's not magic and it is not even part of the ability of man, but it is revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. At the time of the Prophet Jesus, may peace be upon him, Isa alayhi salam, medicine was at its peak. You know, people were getting excited about how this one is cured and that one is cured, and when he came in, the miracles that he was granted by the power of Allah subhanahu wa ta'ala, they were such that even the person who died was given life by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And that was a miracle of Isa alayhi salatu wassalam. And the Quran makes mention of it. Allahu Akbar. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. Allahu Akbar. Allah says, through our permission, you have taken out those who were dead. And what he used to do, he used to make a shape of a bird and he used to blow and it used to get life and carry on. Allahu Akbar. The Quran makes mention of that. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَنْفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Allahu Akbar. Allah says, remember, O Isa alayhi salam, when you made these shapes, the shape of a bird, blow in it and it would get life by our permission. This is the gift of Allah subhanahu wa ta'ala. Musa alayhi salam, he was at a time when engineering was at a very advanced stage. You find the pyramids and so many other, proofs and evidences of how they were advanced in that regard. What happened? Subhanallah. A little touch of his stick on the ocean and it opened out completely into roads, complete.
This was the height of it. It's the gift of Allah subhanahu wa ta'ala. Those who knew and those who bothered to know would immediately believe that this is divine. This is something from Allah. This man is a prophet. This is why the Sahara, those magicians, one narration says they were more than 100,000 magicians. Allahu A'lam, exactly how many they were, but mention is made of 120,000 of them, and mention is made of thousands, a large number. If we want to give the correct answer, we would say they were a large number. So when they, being experts in magic, came through and they put down their ropes, and they put down everything else, their sticks, and they became moving serpents, or it seemed like they were moving serpents. And Musa alayhi salam, for a minute, he was about to put his asa, his stick down, and Allah subhanahu wa ta'ala strengthened him and told him, you put it down by our help. And as soon as he laid it down, we all know it devoured the rest of what there was. What did the magicians do? What did they do? They immediately fell prostrate because they knew this is not magic, man. Not magic. This is something, this is divine, this is from Allah subhanahu wa ta'ala. So with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and now I'm fast forwarding to the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what was the in thing? What were they bragging and boasting about? It was language. It was language. They were linguists. They would say, if you look at Umayyah ibn Abi Salt and the poetry that he said, and so many of the other poets, and how they used to gather in their little clubs and andiya in order to listen to poetry, and they were at the top level, everyone competing with the other, although they were unlettered, but they were very eloquent, very eloquent. So they knew poetry and they knew speech of man, but they never knew Quran, because Quran is neither poetry nor is it the speech of man. Subhanallah, it's something in between that they really were baffled regarding, completely and totally baffled. So this is why you hear the verses of the Quran. I opened this session this evening with powerful verses of the Quran. And why did I choose these verses? Because they are short, sharp verses directed to a topic of belief and aqeedah, and what is going to happen in the future, prophecies, and subhanallah, so short and sharp that those who do not want to listen are forced to listen and digest and understand, whether they like it or not. Video clip pun tikudi nangi ngejeta Musa alaihi salam, Isa alaihi salam bawala fa ituro ehem kanta tekebes do. Then some balani kit Rasula Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bawalabi by mu'jizataka nge kit Rasula sallallahu alaihi wasallam hissi adi maunavi war bodete mu'jizatake devu emme gena mu'jiza devuniwe sekalefana mugotun ilmuri medalawa gutuga ekalefana enhaha tinhaha demeduga mu'jizai Allah subhanahu wa ta'ala devwa fa mi ehen ebbes rasulen adi nabiyaka devwa fa nuwawara kalefana devwa fa wakan amawa tadile nge ekalefana devwa fa wa hissi mu'jizatake mibunani ekalefanu ge zamana wagutan ekashigen wagota devwa fa wa mu'jizata nge e halata ekalefana ki halatu ekalefana devwa fa wa e zamanu ge devwa fa wa baikandata misalaka handu defali kuravun kit qur'anuga suratul qamaruga pratama ayatuga Allah wahi korwa fawane handu defali kuravumge wahaka eme tafsiruga war tafsil kun onnana bayan kufa kihim vegenkan handu defali kuravumge e mu'jizen Allah subhanahu wa ta'ala debi amege tura kaicche hekalefanu kufru matiga behettumun e kaicche hekalefana tasbih kiyuma hilataka e gastan hekalefana salam kuruma විහලාෆාදීන් බකරීගේ කුඩකළුවා මස්කොන එකලේෆාන වාහදෙක්කුමා මිනිකාමව එකලේෆානුගේ නබීකම හිකිදිනුමා ඉස්රා මියරාජුගේ හාදිසා ෆදා බොඩති මුජ්ජාතක එකලේෆාන දෙවවා වාකම් හාම වෙකින් එබදෙන්නේ අදෙන් සම බලානි එකලේෆාන දෙවුණු මෞනවි මුජ්ජාතක මෞනවි මුජ්ජාතකී එයි දෙමිගෙන් දාගොත දෙවවාෆාවා mu'jiza evs kujja kengede demigen dagot devwa fa evs mu'jiza te kalefanu farak pulun aswa wararangol aharmen mi kiyawa kiriti porwa nge
kීtu qur'an mu'jizataka wani kiwegento no teege bay sawbata ne war gina mihun qur'an suwale mi kiwegen he qur'an mu'jizataka mi wani ehma saw me mi tikudinna mi hissa kollani eegen bay sababata ne ekkamaki main Allah wani kීtu qur'anuga efada fote nugenevene kamuga muli insaniyata gonjassawaf kurin haram bayan kuri ayatuga wes onnane Allah subhanahu wa ta'ala challenge koffa insanuna jinnina nugenevenekan efada fote enno ema ei mi foi khasawa nune mu'jizatakawa esaw ne ega maane sikunitaka kura asar wargadefa aduha mihage hita biruwer kamwade haran kuraniwi gotakan efotum mistakuna hidayat limum diu mihar duniyage emme kuriyaragen daanode emma ginamihun tabawum da dinaki islam din e tabawa mayagon e sabaki kit qur'anuga miwa tafatu wahakata mihun tirasa ko ekantattan hoda denagatu musabun en dibe hidayatu mayagon sabab ei mistakun gina mistakun islam wa mayagon sabaki ne envima e kit qur'an kiyawa kamuga waninam Allah wahi qur'an ei hittaka libene hamaje humeke ne ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub kit qur'an Allah wahi qur'an hittan hamajahum genesteni Allah hadumakur munayam Allah hadumakuram qura emagan emme muhim ekkamaki kit qur'an kiyawa maana dirasa ko mekandata kurun ne maana dirasa qura kamuga waninama hidaye libegen taane warfuri hame mata mizamanu ke ilmi horuntaka scientific hagiyataka kit qur'ana taarudunu mi kuri zamanu go nohode etek kandate ke miharu hodamun ebede scientist do ekamuke hoda komme kamakiwes kit qur'anu ke komme sifayga bayan kurawa fawa kandate kit qur'ana ki mige saraste kahar kurin bawalawa fotaka vias e kuri zamanu go wahataka kuriya hingane eta wahatake bayan ko fawa tiwe saraste kahar kurige bekalun ei kuriga rasul bekalun e bekalunge zamanu ge hingadi hadisataka adi kuriyan hingane misalaka kit qiyamet duhu wahagataka mifada wahagatavis kit qur'anuga war tafsilukun abe bayan kurwa ehma mi mu'jizataka wa esawba kit qur'anuga sahara ga wahagataka wadi ga wahagata mi getura kandai eggamu ge ki wahagataka insana nudana kitama kantate ge wahaka mifuduga liwegen bayan kurwa fa bawe ehma mi mu'jizataka wa magandu sawabtaki ademi baani kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehen rasulunga mu'jizata wa tafat kalefana ki emme fahuga rasula ade kalefana wani ehen huriha rasul bekona devwa fawa warabur gina mu'jizata devwa ehem wima emi tafatu miwani ki wegen kan obejehe harame balala ne Allah fonu rasul bekona devunu mu'jizatan ewagutu nuhata ebekalun ulwi zamanu ka wani nimi kosfa ekamaku muhammad sallallahu alaihi wasallam devunu emme bodu mu'jizai kit qur'an ki qiyamata hame daandi demiken daane mu'jizate ega maganu sababta ki muhammad sallallahu alaihi wasallam ki emme fahuk rasula ekalai fonuvi emme ha misam gata ehem rasul bekalun fonuvi e bekalunge qawmuge mihun gata en kit qur'an Allah wahi qurwa fa bawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki emme fahuge adi uriha misam gata fonu rasulekka wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin muli amtaka rahmatikam ga menuwi kalefonu nufunuve ekam ehin evves rasul bekalaka ishare kurawa egota bayan kurawa fanuwe en komme bekalakus fonuwa mewani e bekalege qawmuge mihunge gata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehen rasul bekalna demedu mu'jizata wa tafatu anna maykon ekkamaki qiyamata hame daanden islam din temi onnan islam din amma fahin huriha dinawani batil kurawa am kurige rasul bekon bawalebi ebes fote mihar ege asla egotaka nei ekam kitu qur'an adis em furtan bawalebi duha kashiga meda hama smati hama di qiyamata jehendem sonnani hama egotuga ekam mane Allah rakkatir qur'anikan kitu qur'anuga wahi qur'wa ehma mi rakkatir qur'an faratiki Allah kam gawative mi tafadu mu'jizat kam gami wegendan ne ehma so ummedu kor miha saban ar tikodi mi filawol ingen daana maaganu kantetta ingigen dia kama ne and then so medu tikudinge maseketa tikodi medu qur'an maseketa
පුනර දෙන මේ තිකුණිගේ මසකතකි සොෆා නම්බර් 34 ෆහෙන් අදි 6 ගාවා හරකයන් එකේ දෙන් අදි 4 හෙදු නේ හරකයන් එකේ ගොන්නෝනේ රංගල ජුම්ලා රංගල ෆාහක අදි නුබා ජුම්ලා නුබා ෆාක ජුම්ලා තකියාෆා ඒක රංගල ජුම්ලා විජ්ජම් රංගල ෆාහක නුබා ජුම්ලා විජ්ජ නුබා ෆාහක දානේ හරකය දෙක ගොන්නෝනේ සුවාල් තක ජවාබ් දිනු හරකයන් 4 ගොන්නෝනේ බයි රසූල් බේකොන්න තෙවාෆා බයි මුජ්සාත ලියෆා දෙන් ඒ කොම් බේකලක දෙවි මුජ්සාත එක්ක තිකුදින් ජෙහෙනි නෝනේ බේකලේ රසූල් බේකලේ ගනන් ඒ මුජ්සාත කාරිග ලියලන් ජෙහෙනි ය එහෙම සෝම්මෙද කුරන් ආමි මසෙක නිම්මානි අෂාර ඔක්තෝබර් 2020 ආදිත්ත දුවා ය අමියා හසාබු මේදගේ ෆිලාවලගේ කියාදින් ජෙහෙබාමි නිමුනි සෝම්මෙද කුරන් මේදගේ ෆිලාවල තිකුදින්න ಹಾಸಿಲು ವಾಂಚೆ ಹೆ ಬ್ಯಾಟನ್ ಹಾಸಿಲು ಗೆಂದಿಯ ಕಮ ಅದಿ ಸೊಮ್ಮಿದು ಕೊರ ಮೊಜ್ಸಾತಕ ಮಾಣಾಗ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಕಂತತೆ ತಿಪುದಿನ್ ದಿರಾಸಾಕೋ ಏಕಂತತ ಹೋದಾ ಬಲಾನೆ ಕಮ ನೆ ಮೇದಕ ಫಿಲಾವಳ ತಿಹುರಿಹಾ ಪುದಿನ್ ಸೋಯಕು ಅಡುವಹ ಅದಿ ಫಿಲಾವ ಭෑವೆರಿ ವೀತಿ ವರಬೊಡ ಶುಕ್ರ ಅದಾ ಕೊರಂ ಉರಿಹಾ ಪುದಿನ್ ನವಸರ ಪಾಚವೆರಿ ದುವಹ ಕಂಗೆದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು EPS Teleclass